in the PRRO in May 2025. In Parliament, Charaka Bolukui, Kamera civilian, the carry court per month, man do on dong at all. America Quan Car and a win lock I load it in and arm around him and a PD Kenny. Anabedi Committee, Me Defense and Internal Affairs. Check any Martin Kicharka Lakonani, Magelwani UPDF Act. Okaruke Chingwa. Karma Mogo check erni. The area Mogo check erni Mujela. Area check erni. Any ana check may will love Makamet Nying Dano Betty. Nying Dano. Yo man Mago Chalwen by Anna Regi Loop. He yelled Naka Caroning. Yo Mogo Quanying Armony, Quanying Armony. And then we yell Naka Quanying Bessadio. Pekim historical. Man check my pat, check my dog near a berry. That man pe bare ram joy ni way ko got kalao gen mo kana mo wakati kele check enone ni moñ dong moñ ka yin ki maka te mo bale moñ wakati ki court martial ben wa parola ye adek ti feel court martial actually chaka ki unit disciplinary committee ka wonu di moña para rio mo ti ka charaka ti Chengara chere te bal wa meyo twaro kila deal with platoon enemy to disciplinary action no e comme la moine manu gwa te bal kwa nyu gwa na daro te mu ranyi kom dano ke kwa nyu do ke che ke twe cheo ke menu puot kram lor na yo bene ke pe mario menu ki luoni unit disciplinary committee ki bene wakati ki check erni ngoma ke luoni field court martial man kano utie Roma do di dit mo kar platoon utie kar moja kariya mo luko diang utie kanyo ne ka lupo ko chalo elare che gino mo timme mala mo tor per kadano no tim gino maraye unit enuni feel enuni ki disciplining men wa do to er enuni pot ngan ma ping captain kanor wini lok pangar mo ne tuero unity no rom matiri wa lieutenant bene tuyo la wara ci dugula bara ki do wakati ki division court martial men no daru moñ moti mo bal ma raju ene donc tuyo mano ngat ma woni lokay do rom mi kanoro dokkere malo ki do wati ki general court martial man ma dong Kampala ma dong mo pangang maka dong lu moñ mo ko ma dong utamate mo je mo ma raju Chalo kerano ke wajo ko bere ni guak besi je korte meni ni no ngi tware bot general court martial mangat mano doro be dong ti general ciakan no karo kero be bena tika ti dong bal ma tika te me mana tika me no poñ bal ma dong tika te me ko bere ni tin ni parliament ki wani ciak en ni mi yara ke lakko en wa dong tika luanga ni UPDF Amendment Act Kilwani ngo UPDF Amendment Act kemere ke lock chik mawano donga talk diwa maunio ki lock dong ni ngo ki lock dong wekara civilian pere dong kara hon chwalo ne ikot pa moñ kong yini win lock di civilian ba civilian ene be pemeri penywa ngata mo ni civilian tere ni ngo civilian dong ene civilian tere rea wa ba ka chara penyne wa ni mia ba civilian mia ba mon civilian dong civilian ene dong wa ni civilian dong ma dong ngata wa be pebere ngewa gen mo dong mi ara bene ka diri ma ya pero mao ki twale kot pa mon now civilian ko bede Uganda de million piara ngwana big dan pour ke kwana la wo maya do ti wa ni civilian dong ka dong imari dong be mi ara ke twale kot pa mon kot me dit mi Uganda ma win dolo chief justice Chigamoy ane lawyer go wajo bene ni besi je do a ke mon ngata be do a ke mon mati retired dong bene ti civilian ki wang chek wa Museveni be dong ti civilian pian ti retired
wa colonel Obwaya fearless dong bene ti civilian wa general Fred Tolet ame la bol ki tumbar wa ni ang pene ki loko mo ken wun jo kano dek mere dana dega twini chola mere iti mere ki qui mia dega twini mabe po biteri kanyo mabe po ga wa jo kare do mere mutaka po ga wa jo kare burat bare twini chola eno wa ken kane wan pol jo kare wa none tuare loko ki jo mo ma wunyi le mono eno bene none jo mo mo bor wa ganke be ma ki be be tie so jo ma kwana nyingi ena dek lo tera chole gendong ti civilian kot ma dit lo yo gara beru mo ni ka dongo timo bal mo gendongo pidonge chwal gi be kot ka mo pian gendo du o gang mo ndongo ti urba kwa nya gi pogota dongo du o gang chi dong tin ke mer lo po chek lo ko dong chek ni wa civilian ma go du gang ta lo kana lo boya general Toilet nyo civilian liala ni cha do dong ata ke ka dong dir ma ja dong gino mo marajo te me dong bene ki chwale kod mo mer gin maraj ma bene pa nge ngo mi arwa waje pian kong me achel unu nge lo ga yuba e Uganda ka unu nge un jomo kan o e kod ka urwenyo ngomu ki magenono ngaro mo ne tika lara mer ngom kedi chero bolo lo kunu ni kinene ki muduku ki no e uniform mo nyo la mo ni mo chero bolo lo ga yuba e komi chi do ido ino nge ko dong wai barak dong cha lut penga bet rap oda o ni dong indo ino dong e mer to or gamende kuno lara ngom ma wan ngeo ni lara ngom nyo loko mo me kin gang ne tin dong parliament ka bieno ka bolu kwi jema dek ko beteme parliament mi a chel go bi bolu kwi ni gi ye em do bet chek pian MP ni dong e me ni gi chana million mi a chel man dong deposit mi kwanyo twer pa dano yeah movement kong dua ta mi areo gira mo kwaro ne mi adek ber kwi beru draw bat kwi draw pe ke noyo bat gin ma mere ne dano nyang pian mere nge ngo ma tika tem ka dong pengeo be dong no dong in pengeo mi ar dong be bet char ngata pengeo anwe wa puk kwa ping cha para reo ko man mano parliament be beru tin me minu nge yo me bolu kwi parliament ti adek dia chel ma ke wa ni joba mero wa ji joba de wa ji ko chi ke danga mera dan jo kana danga ni jo kana danga ni ko pol en ni bene MPs no ke mero te me ko menu wa piki ngegi ti lo ma mo kan dong en joba ke bira wa ke bodu ni wa no chok yu were eni dong mero jo ma pe chok ki gamente pian chiek ena ye dong yu were ti ka mero ne madong why the law of rule not the rule of law so why lanja kui mono be parliament speaker why Jordan why ko era why era wini ne dong loke dong why ngan yo me areo be ke ramo chere roll call ki kwano nya kwano lanya Gilbert amalo call Anthony amalo akori amalo penduzi amalo wajo yes no dong urunge jo be ramo wajo no ungeo jaro wa yes yo mi adek kero chere bolu ku li ma lo ni secret ballot i gwara chikelo eno me adek gamana pu ye pian gendo me deposit a chana ge bodaro ko ne dana chara lak ko komgi ba ku ni ngana dong ma chala wana choli wana na ko na jui wo wachi wo amero wachi la bo nywano lo ngato mo ke ken ma chero wajo yes pe bere ke ye lo warale pe du kan ka lo warale mo ka bango dano endo be kunu ken jo kan ken ka de no ke dong I bere pe ye dano ba dano en mo me dano ko daje movement ye no weng bere pe ki ye ginel ne gen nge ngo ga de temne dano en no ko rokti sar ke te war ken pe no be ke le chwa ko dong ha ke le chwa la ja gel bat so MP ko tem te chare pe ko dukan pe ko duka bango dano un bene o men wa chabun ke men wa kare ka diki ma ja chek yo binu mari kwini o binu mari la miwo o binu mari noya dong no dong an dong ke wa chek
dok per du an lok mareo iye mi 2026 ka MPs ma jenge movement ko dong e wak yo ko ne ngaro pe ne MPs Uganda mi abi kolo pole movement one ya chole be do mi ro bol ku wo bet ke chale Uganda no kane ko ne ka ya opposition piara dek eri ko ne wa ke ngong to dong e bet ki wor ka chiel dan wen ko do di biye yo kare be rawa jede kumeno bado ya kagami e kara cha mawano bolo qui ma piano qui diwa wa bolo qui ma members of a Acholi parliamentary group when pole noti opposition bene wano nano bene me achiel erne munne wane o dona UN wal bang wa Acholi kara puti adake tich maraje magamento timi bot gini pia Acholi timo keja no NGO no ti duong kanye ya chori ipade ki ken no NGOs ti piera dek we bero ma chene mano NGOs ma yoro ki America ki Britain ki London chene ma duong ta ma dodo pa local government tien mi achiel wa ko konyo jone ka pe konyo gi jone twin gi tiga chwe ko ne gitingi wa mu duho jone ko bot coin guri bogo mano mier wer pe on lame ye ke wai we tunya cholo dugi ke on lame we guri ero ni gulu kit go road ke onyo karma wanda bolo ku ko position lera amola ta ferry road Acholi bu Musingo road mero wen dona mane mero pe chana pagamento me Uganda chana mo gam lon ke mo ma wai kapu akar chana ya Acholi Johanne put twin mo no marakti mero bega bolo qui ko position ki me areo bene no qui mano che c'era bolo ne c'era dire parliament no MP ni in pedare bera o be c'era wajo no wek dik ma daga don cheke o bira ga ti kan no ke ngene dano ma tun kan kwero yana ka don dik ma ga bira ga makki chale ya kemo ko ma ke mero kwanya ngoma dan de tek ko ne ke bira ke bolo ba mo ni ci don ne te barak kun ke mero ma ngom ke wai wa MP ni bero wajo yes no bega qui tuare bol qui ki MP mano initi agonya un jo mukana ma do dogo tuoni puga movement un ne ko gango no mi ko nge mak ira yete chek ma nyen pian luen ma dit do ko berti movement ba pete wako jone gi deke ma ko bineko wara la dit lo bene mer ber president to anya kala dit lo bene mer ber president da ko pala dit lo bete germane bene nyewu nyeni ne ber president tek do go cha ko tele kingi indo nge ber maga ila gele kenyo kene ka yindi chairman movement piano do yindi side da jo mane ni no yindi side da chanyare yindi side da wode luen mi kingi ko wa ko luogi dana ta oberie court martial ka o ko no bere mer lawyer nan ma jar do ngane an ma chere barak ne biona ga chung lawyer e piri mano mo doguru mo penga wenge no do ngo so jemene bedak peke jallo ne roba ya roba konya joma konya kan ge so the first example kan ko winulo jo en magi gielo loywa ma chien ge wan yelo magi tika chu magi yelo loywa Museveni ene pekara me chwalo gi parliament pian Uganda dong tika chere gia maraj Uganda dong America lock Uganda ko chalo Egypt ke America lock Uganda ko chalo Korea dong gamanda pa muony maga de donye muony dong ko ni do lock ka ti civilian dong ko ni pe jemi dong weng muony je weng muony wo por muony wo factory muony wo dukan muony civilian dong beru cha dong kitika beri te gamanda pa muony do aye why Egypt ana beri Egypt African Cup of Nations jemi ne dong weng muony wachere bao dilu menano dilu ma Uganda de to muony do loke ko wangeo dano mi donyo i ba muony do wange ko civilian na dong parte do wang muony pian gi ngene peko ge ane civilian mero kwanyo ke ko ke bot gen muony ke pa muony ke pi pa civilian kuna Uganda kan check wajine the UPDF shall be subject to the civilian authority terne muony we Uganda wa president Museveni be berite twero pa civilian ka dong tin wano chere parliament eneni dong mo check ni dong civilian ki chwalo gi do korpa muony chi dong UPDF dong pe be beru the authority no UPDF do the authority yo so na nywa marai
so che mero che luoro com dano wan po abi ye luoro kere ka cheke o carro an chalo donga eneni wata lielo to kere ka cheke tie nyo cheke peke tuaro balalo ki kany meno tijwa gengo ne peke chat ngom kwaro meno tijwa en jo ken ka lo ker ka we kana na boli position utonga to ken la na gilbat chung piwa oh wando do superman inde bolu ku bala bala ya pa i bolu ku bala bala noya i bolu ku bala bala yo moro ini bolu ku movement ti do wa ne do ga do bi o no yin dan ma witiu no yin ne ni dan ma witiu lot kor mir go ye we dan we ci kong dong gin meti ni parliament pe keru gen wudu twal eno gen wu mero beri ni lu tela ma chung pe kaka ma pe luor ngaro ba kan anan kere ka chek edo carro me biro ka mai ngom ka jora ya ke mo ko me biro ka mai ngom re tek ya chwara ro ba be ko na be du ge parliament no do cha ko nyoto sai ne gin ni civilian pe ye ci kong dong wan wa be ku ne ku maro wala na gil bat chungo batek la como neno jomo kare jo kare be dongo ngeyo ni civilian dong igi piyom ko ne go be chero e qui go kere ka te movement go be wayne no wan kor nenu pian gena dong be jar diang ma ke de ne te tek ni mer danya kul diang la wo gi luon we kokas chamo ma tek mar bia mar wayno tindo chera ka bolu qui kokas bu bi yiru ba wan wa bi yiru ko ana wek ko man